Tang haka kelas step kerwit ke Brazil ke Haiti hadu dalai lan not gol. Bat peteng tep gol Vinicius Junior na kamta ke Brazil. Kadba Matheus Cunha ulayo hadu arkol. Kadba nemen step ke Morocco klub penlimno ke Scotland dawai lan not gol. Hakaba ke Morocco klub khur sapon nagi asin nyelekai. Kum taru ke Brazil nagi asin nyelekai klub khur sapon. Ke Brazil kelayo ban tep gol ningkong haka menit ke Arab Sau lengbau Matheus Cunha. Bad Matheus Cunha ulayo sasikol haka menit ke balai pohon riu ya ke bala asis da Vinicius Junior. Bad Vinicius Junior ulayo sikol haka menit suban kutno artar kelas step kata haka menit sabsan plus lai ya ke bala asis da Lucas Paqueta. Kumta tang haka kelas step ke Brazil klub penlimno ke Haiti dalai la not gol. Bat hadu bakut ke jingilekai hadu ke kendai po minit amla bentip hadu ke nokol ke Brazil kan sapenlim ya ke Haiti. Henry ke bas ngusi ina ke menta jong Brazil ke dai bah ke menit pesapau rapen hau la ngatno ha ke jing mensau. Ha ke bala keling no da weipat orang lekai kata da Ryan. Kum taru ke Brazil ke badon haka grup C haringkat ke Morocco ke Scotland bat ke Haiti. Kala yak hajno bat ke Morocco haka seni medan ke ban ningkong bat menta ke penlimno ya ke Haiti. Kum taru haka jing jilekai ke raw ke balai kan si kendu Persia ya ke Scotland. Bat wat la menta step na ke ling jong Neymar JR klempat mi medan setia na ke menta jong ke Brazil rekermen bah haka jilekai ke raw ke balai Persia ke Scotland na kaling jong Neymar JR sayo banmi madam. Bat haka ji kun Persia ke Scotland ke Brazil ke dunkam banjop ke Scotland namar ba ke Scotland ke don rupa ya ke laipon. Kumta haka ji lekai ke senmi medan ke balai Persia ke Scotland ru na kamta ke Brazil kang de ke ji lekai ke dunkam tam kumta ngim laban ong lah to ke Brazil kan sasain yau Neymar JR banmi medan haka ji lekai Persia ke Scotland. Tiga jinglekai kampat kut hapleng ke Brazil Persia ke Haiti ngin sapej hadu bakut ke jinglekai kat nokol ke Brazil kan penlim ke Haiti hadu bakut ke kendai po minit. Kublai sibun.